thu chu sil ro ahuna te ahun lova te po bezel ro do thei taka zir tir chungin an thiam lo hriat tir la zil la fui ro ti hi ani pathian ma kunin tong trayang lolpa kan pathian min mangaya min an kol tu nangin zaina hei hun thatak mai min peleta a zoom kal tlangin hun engamoti atrangin hei pathian ni zara tiang choni thuwa in pol ho na hun te in zir na hun te aga bu kan nei chowa zanin thlenga lalpa hei imi hroina kan chana lom thu kan hrit che a zaina po hei isu le mi son ti thupui mangin zir ho na hun kan mang le don ani zanina hi lalpa kan tame mo kan tle mi mo atel chunte na kong engamoti tala hlok na kan chan theu theina turin khongai takin zanina kan zir tur hi mal min som sakla min soila kan min zirti tu tur po lal pa nangin i tharau thiang ni min chen chila a in buat saina te khongai takin mal han som la ke ni ngai thatu te tan azir tu te tana mal hlok na ani ngai thina turin kan deal che a hei thiam na in technology mangte a zanin hun hi mang tur kan ni a chunga te po chuan internet signal tha te power supply tha te tiang chon kan mamo ani chung te po chu zanin kan zir hun chung hian min pe ka a thatta ka tlong taka zanin huni kan man theina turin imi kai soina kan dil che ani zan in kan hun kan man tur ikuta karon in hlana nanga bula tanga top thlenga min soi tu khoi takin lo ni ang che chung zong zong chu mangai wanga min chandam tu ifa pai so krista mingin kan dil che amen bila Engzauva kania le tichuan nia nichinan soyang khanin tuna school dinin hata kan khosave ni kan soi masak duwa chu MDF AC saka zirlai khan katum bera khachu missionary kala khoilai mission field tamo va oma chutianga missionary pathian thu hril na wa thowa kha kachak berle nge kazila kim a kazil ne khani amaro chu ama khop me MDF kan zero zova kha kazila kha la danglam lutuk chung lawa amaro chu sayaksa MTS tur te kan kala chudaya chunin sayaksa ko khan commission perspective khamin thak sak nei maya chuwang chuan missionary helaya BCM hoi missionary na an chu point khanam pangdi lo khan ti hian school lampang te kan boi pui chhota zo kan ya zo na tam tak kan donga engfangin nge pathian twin zira mission in zira nga tinga missionary kal la si lo ti hi zo na satak mai nia amaro chu pathian in vision front min pe ani tilaya ha ka chana ni ta sela chuwang chuanin khalama khan school kan han din dei chana po kha ani kan mission zaina po hian mission hi enge ani ingtinge kan no thlir danen khana in mil che lo me theya amaro chu zaina hian lali suale mission ti thupui kha kan thupui ani chumang chuan lali suale mission lali su khan engting in nge mission lo kal pui ti te kan zaina kan zir tlang don ani puram bewa han soibel vak tur ka khalowa tuna chunin kan thupuya khan lu hal mai la screen share hi kan tianga lali suale mission Jesus and mission ti ha kan thupuya ni lali suale mission ti hi ngun ta kan zira kan chui chen kha angai ve na khiata achan chu hei tunlaya mission hi enge ani kan thriat chen lo chon kan mission kal pui dan zong zong maya kha a khoi tel that mai ani kan mission kal pui dan kan va pok chua dana kha lali suwa kan thriat chen na le lali suana mission alo kal pui dan kan thriat chen na khanin akeng tel that maya akal pui that mai ni chuwang chunin lali suale mission ti hingun taka zir chin tham ani zaina po hin topica handa hi lo ompe na khiata amaro chu history of mission lampanga khachu kan khak tel lo tura ngai ta illa kha kan subject ani che lo de boka mizo te hi mission ngai pui mo tak nam kan nia abik takin BCM ngat phe hi chu ko ran mission ko ran intingat kha kan ni chanchin tra thil kan ngai pui mo em maya chanchin tra thil ti arik to chunin kan phur ngal sur thin kha ni tlem arwal u de lampang phe chu kan mitui han pot ngai mai thei thil kha ani mission kan tui puya mizo Christian te hi rongbol na ni don phot chuanin sum le pa ya te po engma William nei lo ko fan te kan ni soma pakhata te po ram thim ani don chuan
pek kan phura chu tiang chuan mission atan hin kan in hongzau em ani nima sela zoram ring tu te za asom riat aya tam Christian ring tu inti naram din mun chu soi ngai lovin kan ria engwangin nge voinia kan ni na hi kan ni na ani tak ti lai te po hi mission na tang hen voinia hen thlir ho don taila thain ka ria engwanga tun anga khosa hinge kan ni engtin nge ma kan lo son le zualang ti te kha achana kha mission kan riat fiat dan khan min pe theyangem min pe thei lawangem ti kha voinia hen kan thlir ho don ani mission ti hianin kan riat fiat dan khain ang lo nual mai theya tun ma tangin he mission hi chuanin evangelical ho te le ecumenical ho te po khan lo in yel to thina ti chuan evangelical ho le ecumenical ho po khan ti khana in hial chowa Edinburgh Conference 1910 te po khanin mission chungcha khan an lo in hial dai to tun ma chuanin missions ti khan ti do kher khani missions helaya an hnuai zo kan han tarla nang hian chuanin church mission ang khana kalani ko khan hi mission nei tu ani ko khan hian he mission hai tho tur ni abul pui ber abul tum chu ko khan kan ni ti kha he missions a plural form an han da hi chuanin akentel de kha ani chuta akentel chuta chuanin evangelical ho thlir dan khanin nasatakin enge bu khura ti mayang evangelical ho thlir dan hi zoram ring tu te poina kan thlir dan tlang lon ber chu ni ina ngai theya eti kan ena ko khan rong pol dan te kan ena missionary kan tir chu chu tiangin kan ko khan in en kol dan chim thima hianin he evangelical ho thlir dan hi tharau chan dam na mi ta tharau nun chan dam na athi nupia lamrama pathian hne na achol le theina tura chanchin thahila baptism chantira lal Isua lo ring ve ta che ti laya kha evangelical ho thlir dan le mission an kalpui dan khani ti chuan lal Isua chanchin thra kha mun tina kalpuya chu tianga lal Isua chanchin thra mang khan mi tharau nun chan dam kha an tum ber khani thina chu khati hun lai vel po khan evangelical ho khan no kalpui na sai ve mani ti chuan anhuwa chuan kha mission na tang khan es an paya mission ko khan ta ni lovin mission chu missio day ani pathian ina na tho ani pathian mission ani ti lama khanin an lo thang har vele ta ti chuan chu ta chuanin he khovela pathian in puan chhuat na lai zokha an ngai pui mo ta maya sangkha zakwa somruk pako chho chuanin international review of missions ti do kherote po kha international review of mission ti te ponen lo thak chho vele ta ti chuanin he thirna tang hi chuanin mission chu pathian bul tumani ko khan ni to lovin pathian bul tumani pathian mission missio day ani zo kani ti kha ngai dan kha aron chuak ta ni ti chuan ecumenical ho khanin an hmang na sa maya he laya mi social gospel kan ti lam an kalpui khan kotlang nu na ta na thil tha an vati te khang te khan lovung chho maya ti chuanin he laya mi vatran pui te kotlang ta na thil tha vati te ka pathian in puan chuat na vekan ni pathian mi son ani awangin khang zong pukha lenge ti khan khang lampang khan emphasize na sale ta ma khalam khan lavong na sa ta mai ni amar chu khang an thlir khan evangelical ho kha alung kha oi vele thei talowa chu tiang chun an lo in hial chho ve papa khati khanin he mission fiat dan konga khan mission le missions in kara ringot po khan in hial na alo chuaka ti chuan khalama khanin thu kha arwal hlei thei talowa ni chu wang chon chu ta tak chuanin voinia kan kalpui tura holistic mission akha aron tla septani holistic mission ani chuanin holistic approach in mission kha kan vathlir kha angai tani ti chuanin holistic mission kan ti chuan enge chu holistic mission chu ni ta ti kha bi chiang le don taila le holistic mission chu David J. Boss khanin ti hianin alo soya mission chu missio day pathian mission ania pathian chu he khovel mangai tu ani na anga aron in puan chuana hi ani
he khovelin lum le dan le thil thlen dan zong zonga pathian in rol le na tho dan hiani aron tini David je bosangai dan hi apumpui om view in alanga pathian hi e khovel le thil dang zong zong din tu le siam tu le enkol tu a thil siam te tha ti em tu mangai em tu pathian kha ani a ti chuan Douglas McConnell te po khanin holistic mission lai mu chu pathian thu hil evangelism le khotlang nun ngai poimo na le mo phur na te hui khoma an in lai chin na siam hiani aron ti vele ani ti chuan holistic mission a chuan in clear dan pahni chanchin trafil chau hi mission ani ti le helaya chanchin trafil kan ti hianin thu preaching hanga ba hil chawa kha mission ani ti le khotlang van tlang ta na na tho te chu tiangin society ta na enge kan chen no khovel kan environment ta na thil thati ho zong zong a po kha mission ani ti kha ngai dan pahni te hui khom khan thurbing pakhat chau nei athiang lo wa ti sa le tharau chan dam na holistic mission chuanin aron ngai poimo ta ni ti chuan holistic mission khan engchin nge a huam ti khalo en le don ta ila holistic mission chuanin tharau nun chan dam na thi nupia lam chu angai poimo em rual khanin he khovela pathian ram din hi tum em bokani ring tu ten kan rin chan lalpa pathian tana kan nuna chan dam kan ni anga nun zalen kan man na tur hi thi nupia lam ram chu ni lo khanin he khovela po hian pathian ram chu dinin om turani ti kha aron ngai poimo em mai ani chumi ni chuanin holistic mission chuanin kha kong thumin kan soi theianga mihring pakhatna chuanin mihring le pathian inkar cheto siam that na kha holistic mission tum em pakhat kha ni a ti chuna panhi le na chuan mihring le mihring inkar in lai chin na din thar le akha country anga nakina kan la soi zau tho tura ngai ta ila bible khuna chuanin juda te khan gentile te kha an po hlei theilova chu tiang chuanin bible a khan khatiang khatam tak kan mu ani mihring le mihring inkara khan indo na te kan mu a tiang chuan mihring le mihring inkara nge po khan in lai chin na kha tha theilo ani chu in lai chin na chu din thar in lai chin na tha chu din thar le kha holistic mission ina tum pakhat chu ani le a ti chuan to bera chuanin mihring te le thil siam dang te inkara in lai chin na le chan dam na thlen kha ani ngun taka kan ngai tu chuanin heng kong thum te hi pai thak then thei kha ni mi lo maya pakhat kan lak wonga pakhat kan pai thak then ringo thianin kan rong bol na kan mission kha ake bai thei tlatani chanchin trafil in ti hianin ram thina kal maila kan rong bol puite ne na kai ngi chuang lova kan then om khoveng teril tram kan mu thei hle a kan che vela thil thalo thleng kha enga ma kan ngai si lo chuan kan rong bol na king bai view thawani chu tiang chia chuanin christian ram in tisia ei kan rama chuan kan thria anga nung cha te po an chereu na sa em mai ani kan rama nung cha te le thil siam dang ten chen na mu mal po nei lo khopa dim doi na tel mi lo kan enkol si ani chuanin kan christian na kha en fia ngai view thawani sarmon thatak tak khathak thin mai la aking bai view tho mai ani chu wang chuanin holistic mission a chuanin pathian mihring te le thil siam te inkara in remna le muanna mangai na thazar hnuaia ralmuang taka omna salom kha a thleng turani tikha holistic mission ina aron tu ma chuani ti chuanin chu holistic mission chu ngun zokin thiardon tale enge abul ni ang chu holistic mission chu engtin ni atro bul kan chuyang ti laia khalo endon ta ila pathian chuanin genesis kan en chuan thil siam rang te chu siama tha ati em vekati kan mu ani a tha ti zia kha kan mu a ti chuan mihring te asiam ta a mihring te chu a an pui nge in asiam ta ni he an pui ni na la hi poimo em maya he an pui ni na la hi kan in thiat fia lo chuanin kan mission kal pui dan song poi a boi vek thei ani heta pathianin a an pui ni na
nghe pathian in an pui ni na ape khian mo phur na apetelani ti kan thiat apui mo em ani pathian an pui ni na atan hian in thil poi mo em kan mu chu nun na tho ani Genesis bung ni chang sari kan en chuanin mihring chu minung alo ni na tur khan pathian in anhnara nun na tho a tholu tani ti kan mu a Bible a hianin tho emo thi emo soinan hianin biblical student kan ni lem lo boka amaro chu helai chu poi mo in ka hria a thi emo tho emo han soinan khan ruwa emo nefes ti emo kha mang thina ni Genesis bung hi chang saria kan mu hi nefes amanga nefes chuanin thinlung du zong te ti sadu zong atanga pathian ta na nun du na thlengin mihring du khan na du na antinge kan tiang desire kha nefesianin a signify a kengtela a pholangani real rule thinlung du na te alantira ti chuanin Deuteronomy bung ruk chang a mihring ni na tur asoi lalpa in pathian chu in thinlung zong zong in real ru zong in mangai turani ti te po hian kan hu thei ani helaya hianin thinlung zong du na akha khang te po khan nefesina a signify a khani a tin thu fing te bung som ni pathum chang hiya iril atram hle chuan insum de wangche chulaya du na a te po chu nefes khalaya aril atrama adu na amma a desire o ma khathil ei ba du na desire o ma te po khan nefesina huam thei ome tho soina pakhat le chu ruwa ti khani a chu chuni mihring ngai tu na theina atar lang ve thungani ruwa hi mihring chunga om tharau mihring tinung tu anga soyani bok thinani ti chuan ruwa le nefes te hi man dunani hianin mihring pui whole being a kha khami soinan khan ril ru le tharau soinan khan manani thinani heng Isaiah bung som hi paruk chang kuwa te chuanin kanun na in zana adu chia ka ko chunga ka tharau om hian zing taka ka zong che ti te in alo soya henga ti hian nefes le ru ahman kop na khani mihring tinung tu tharau le adu than na soinan henga te hian mangani ti chuan pathian in mihring an puya asiam anara nun na tho athok lu anara nun na tho athok lu khan mihring kha atinung satli arngot ani lova entinanin robotic engineer thiam tak lo ni ta ila ti chuanin robot keima ang tak tur kha duang ta ila ka an pui tur kha ka du zong takin algorithm fel tak ka siam manga ti chuan chu ka algorithm siam chuanin artificial intelligence program code khan ka duang chuak le vekanga chu programming code chu robot ka thil siam kha ka robot siam ti nun nan kan ka mang don ani chumi om zia chuanin ka thana nok na thok tur ani awangin ka du na ka thil du dan zong kha ama du dan ni tur khan kha robot ha ka tuang ti nani ni ma sela programming code ngot kha robot tinung tur khan man tlak chi lo dewa ama kha a robot kha ti che a tinunga khami tur khanin tinung tu tur electric power source mo battery mo kha man angai ta ni chutia ka du ang san chuan AI code le artificial intelligence code le battery mang chuan kha robot ha ka ai thok turin ka duang chuak theita ti chuan na thok theita ni chu tiang deuh chuan in pathian ina mi hring tamin duan hian keima ni a hian nun na tho ama du na ti puitlin na tur khan keima ni nun na tho ama ta na kan tho theina turin kan tharawa kha ama ne na ta min pe ni ti chuan in pathian kha engineer ro pui ber mo vo ini thlengin pathian engineer je hi khovel thiam na hian ala chui fia phak lawani the first le ruak te mangin a I o turi min tinung ta ti chuan kan thiat lo enge entinan kan thiat lo lan kan hacker tu te na mo khan kan robot akha lo hekta sela ani lo zong in kan du zong ti thei to miet lo tur khan a program code ate khalo ti dang lam ta sela kan du zong vati tir a nekin keima ni dole tur zong khan kha programming code akha lo ziak dang lam ta dei me sela chu ta che chuan ka kianga ka chen tir rem to lo wanga katana nung tura
ka siamani lai khan amaro chu ke mata na poi thei thil min thlen tu ani do mio wangin kanin kar kanin lai chin na kha tha thei don to mi lovani pathian ne na ta nun na dong tu ni mai la pathian nen kanin kar chu setana chuan min lo ti chi chak ta ni ai o tu kan ni theina tur a pathian kan an na chu chu chetin alo omta pathian nen chun kanin mi khan alo ngai ta zo kani pathian ni na ro pui tak le na ro pui tak chu en kol tu le siam tha tu ani na la hi ni Genesis bung khata chuanin kan en chuanin leilung kha achia mai ani a lei chu achia chaos satlia mai kha ani ma se pathian khan kha thil chia kha akal san chuang reng reng lova moi tapni turin engma lo thil chi em atang khan moi tapni turin aduang chuak tu a kha thil chia kha a op reng thowa en kol reng thawani en kol tu ro pui takani chu en kol tu ro pui tak chuanin kha thil chia atang khan amma nge poina tra atia moi atia alungdum em tur thil moi tak kha thil tha tak kha aro pui puan chuak na turin aduang chuak ani mi hringte om ve ma tang po hianin pathian hian aro pui na puan chuak na turin mission alo nei dek to ni missio day kan tia kha lo nei dek to me ni ti chuan chung thil siam te chu nge chung aro rel na thoka en kol turin stewardship kha mi hringte a khan an puya asiam te hna khan atlanta kha ni a thil siam tin reng te chu bo boile ti chiata anom ma khan pathian ro puina puan chua na turin perfect harmony in engtinge kan han soifiang engkim kha anni dan tur thlap in an nungani anni dan tur thlap in an oma ti chuan pathian ro puina kha pathian thil siam khan tar langani ni ma sela bo chiat na wangin thil siam tin reng te po chu chuan an lo tor phata a Genesis bung thum chang som pasari kan en chuanin bo chiat na awangin lei he khove la ngei po kha an chedong in omta ni mi hringte bo chiat na awang khan lei khan atur ve tlat he khovel khan atur ve ani hei phat rual ani lowa bible omani a mi hringten kan bo chiat na awang hian he kan chen na khovel po hian an chia adong ani chu wang chuanin mi hringte le thil siam tin reng te chu din thar ngai bo chiat na awang in kan lo ni ta a kan tun lai khovela mi tam tak chuan kan tharau chan dam na tur le din thar kan ni na tur hi kan tui pui em maya helai tak mai hi mizo christian te zinga po hian na sa em maya ni chu ber chu em mission kan ti a ring thar siam chau chu mission emo kan ti mek lai hian mission hi thlir na tar mit dang kan ro a hun viawani fi ale zual zo kan thlir alo ngai to a hetiang ani wang hian in mission chu chan chin thahila baptisma va chan tiralal Isua hi lo ring vero u tia du tok mai akha ahun to lo tak zetani engwang in nge la Isua chan chin thatu chu kan hrilanga ring tu asiama baptisma chu engwang kan chan tirang engwanga chan tir nge kan ni na lai zo ha kan ngai to chen ha tul veo mai ring tu hian adam chan bulpui ber chu pathian asiam tu ta na nu na nia aro puina pon chua hiani David Jebos vek khan alo soya pathian nge alo soyang khanin pathianin athil siam te chu a mangai ma mangai tu ani ang taka khovela na alo tho na commission chu ani ti hi apum puyom veu in a hretani keini ring tu te po hian thil siam te pathian chu mangai tu ani na kan lantir ven turin thil siam te chunga te po hianin pathian ro puin hi kan lantir a hun veu mai pathian hi pathian ani ti le he khovela a mangai na lantir na hi kan mission lai mu misela athavio me chuwang chuan mission kan thlirin holistic approach atanga kan thlir hi lo poimo ta em mai ani helaya kan tharau chan dam na nakina vanram kai nan chi a pathian thula Isua chanchin thra hi kan lo mang ani chuan pathian mission aro pui pon chu na hi kan mai lo thai ani ti chuan la Isua Krista hi ring tu te kan trobul kan zui
Christian te kan niang takin kanin nga na ber chu lal Isua Krista hi ania chu wangin kan rin lal Isua hi tunge ani ti kha kan bi chen a poimo em bokani khirna rang atungin lal Isua hi khir dan omanga amaro chu voinia chuanin kan thupui angin lal Isua le mission ti kha kan thupui ani a chu wang chuan mission khirna tlang atang khan mission perspective atangin lal Isua hi kan endon ani kan khir don ani George W. Peter Rachuanin Alek Habular tak pakat A Biblical Theology of Missions tia chuan chanchin thabu alal Isua chungchang zia dan chulal Isua nun chui chen na record enge lal Isua nun thim record of life of Christ satli ringot ni lokan story of Christ ni satli ringot lovin chu tiang tur chon heng chanchin thabu thei atoi lutuk dewa engkim khazia thei khan ni lo ni lal Isua nun story a khazia thei ni lo ni tin apoi mo lai cho la khom ni a chu bang chon lal Isua nun biography mo anun record na ngor tur chona tlak lo ni ti kha alo soyani tin lal Isua nun dan ngor zia lan na ai chuanin clear tu rang ten an thir na tlang theu atangin mi pakhat na tho dan le nun dan a chu an tar lang mai zo kani alo tia apom puyom bio mai ni mi thiam te chuanin kong rang in an han chuya chuta chuan chanchin tha markazia khi ahma sabberoni anti a ti chuan mathaya le luka te hianin markazia khi source an ron mang le ani ti te point an soya engpo ni se azia masak dan chungchang chui zawna kha chu midang ku ta lo ngatta ila amaro chu khang azia nge ziak tu te khan lali su ka thir dan an nei ani lali su thir dan an nei a an context a khan lal isu an ma mo dan an nei a chu an ma ni thir dan theu atanga an ron zia chu chu chanchin thabu a hian fel takin alawin remani ti hi chanchin thra kan chiar hian kan lo ngai tu ngaiam ka hrelowa ama sabera chuan marka zia kilo enta ila marka zia ka hianin mission atana thil poimo em kan mu chu mi hring tele thil siam dang te inkara in rem na khen tu lal Isu hi ani na atar lang tat mai ani chanchin tha markazia hi kan bi chen chun mi chemtena an chui dan chuan aziak tu hi John Mark ka khani Simon Petera zirtir na te bo kha lo hri a lo dong ve pha chu tianga Barnaba kazen a unau pa lo ni boka bola le Barnaba te po rei tak lo zui ve an rong bol na te po lo zui ve tu khani nan hri chu mai ni lo wa tir ko the thil ti bung som pani chang som pani tanga som pasari na inkar kan mu ring tu te in pol khom na in nei tu Mary papa khani in an ngai bokani chuan ngai dan chu mi thiam da chui dan chu lo pom puita ila marka hilal Isua zirtir ta hun lai khana ve man tlatani anjing atel ve a thil hria ta kha he layamin anin thil chon le mai satlia ni lo khan lali Isua chungchang a hria ta kha authentic don hin a hria tani primary source atangin athil hria thowa kha a hria ti la kan soi sol tam lo wanga chu wang chuan lali Isua a mu dan le a thlir dan kha apuimo maya anna tho dan te kha direct takin a hreve tlatani marka hi chonin lal Isua chu pathian hne na ta lo kal rong pol tu ro pui tak chia hlo nun ron keng tu pathian thu keng tu zol nei ro pui tak angin ron tar langani moi tak maya fia tak sia ron tar lan na la ya chu bung som chang som di panga kha inila marka bung som chang som di panga a chonin mihring fapa meu po rong bol saka tur in alo kal lova rong bol tur le mitam tak tlan na anun pezok turin alokal anisi ti kan mu ne helai hin a chiang vio me lali su khami dang tena arong anwa bol sak mai tur khan aron kal lova ama nge kha pathian mission ron kal pui tu ani tlat mai ani ama nge kha ama khan mission akha abet tlat mai ani chuan
pathian thu aron kenga chu athu ken po chu an zom nge angai ni achan chin trafil na te khan an zom nge angai ani ti kha bung som pathum chang som thu te po khan kan chiar chuan kan hu thei ome tin lali suarong bol na hianin a huam china atar lan chen chu markazi ka hian thil siam zong te a chan chin tha chu fil tur an na te thil siam te le mi fing te in kara po rong bol na chuan dam na le muan na thlen tur ani na te he khovel dam na atan ani ziate aron tar lang ani hei hi bung som paruk chang som panga tang som pariat kan en chuanin kan hu theyanga mi fing te abik takin mizo te pe hi chuanin rule te poi kan hlau mai ani rule kan mu chuanin tha nge du mi kha kan thina Facebook lama te WhatsApp lama te po mi na rule hum hal turan ti chuanin ado pol to ki kanom zela ke ma nge po hian rule hi ka ngai na lem lo bani chu tiang chuan rule hi chu mel ma en deuh taka kan en ani a amaro chu chanchin tha markazi bung som paruk chang som panga tanga som pret inkar te kan en chuanin kutin lama sela pathian rong bol tu kha chuanin kutin kutte po en labor por ma sa eng ma ati lo tur zia te kan huthat mai ani Ro hos na kan zasin dok. Leave. Engzauva kha unmute ni lok thấy rồi kha sao mà kha unmute kha ti ba trong khang ya en unmute la đó thì khan tu te Ikana dikta. trái thì khan ka screen share kha ala lang le Share chalera. Screen share. oh ko phone hi dik che lo mo ni ti khang ki ma kala lang thei tho em Ilang lo zel. Ikanin screen share ka lang zok tu rai du chen tikan kal pot mai ro. la la ya ka thil soi kha eng che na tang nge mute kha ka kham ye lo mai a fa bul tha ke o ala eng po ni se an soi le zui mai la Rule chung chang isoi zo lok atang khan ani khalai tang khan soi thale mai ro. ole markazi ga khanin thil ro pui do mai lang chu marka great commission te poti la kan soi sol tam lo wanga marka bung som paruk chang som panga tanga som parit inkara kan huwa chuanin pathian rong bol tu tak te kha chuanin na i rule te kha kutin lama sela engtin man om lo tur thu thina tur po in ma sela engtin anom lo tur thu te kan hu chawani bible kan in chop chuan lo chiar tai la khang te po kha ti chuanin khamina en tir chian maya chu thil siam te he laya Genesis bung thum cha som panga chawa kan hua mi hring tha te le rul tha te in do tur in tina ton tur kan ni laya an in kar in tina ton lowa om tur thu relationship thara kha lali suana lali so chanchin thaina aron ken te la khani ta thlat mai ani chulai churo pui maya ti chuan mathaya zia kha en le ta ila mathaya hian enge lali suwa chungchanga zia ti hi en le ta ila
Mathaya chuanin mi hring inkar lali suwa chanchin thaina mi hring inkar relationship tha mi hring te in lai chin na tha I siam that le na laya kha aron king telani tila kan soisual tam lawanga Israel thar ron tin chungchanga kha ti chuanin David Zebo sa chuanin chanchin thabu masaper khi missionary text poimo takani alo ti ve a David Zebo sika ti fo maya hi missiona chuanin mi nge ale khabu ka ron tam deuh kha ni ve a chubon chun kan lo ngai sang deuh nge ka tha thim lo David Zebo sa ka soi fo maya achan chu he chanchin thaziak tu hianin David Zebo sana missionary text poimo takani ti na chana kha chu lal Isua nun ringot pholang chok lovin a missionary vision aka pho chok ani haron ti ve thlat mai ani ring tu te hnen a an har sat na pal tlang dan turte mi hring in kar nun ho dan turte ko khan ko na le ti tur mission te a pho chok telani ati ni mi thiam ta chuanin zirchian na frang an nei nuin he chanchin thaziak tu hi judami lal Isua ring tu te zinga mi ni nan soya aziak tu atanga ti lan atum chiang tak pakhat nia lang chu markan lal Isua chu rong bol tu ani na te chu tingin ani na frang alo soilan to ba ka khan lal Isua thu nei na le pathian na kha tarlan atumani tin George W Peter khan alo soi ve boka he angai dan he George W Peter angai dan poya pompuyom view na langani achan chu tutlung hlui huna chuan Israel fa te khan chandam tu ro pui pathian hne na ta lo kal tu ra khan ha kani chuan nga ngei chulal Isua ni ti kha juda te khan an thiat kha mathai zek tu hin an mathai zek tu hianin juda te khan kha an nga kha mesia ngei khalal Isua ni ti hi khriasia du hianin achan chin thazia da na tang hian a khiatani ti chuan chanchin tha mathai zek ka thutlung hluya khil lok na ti digna tura juda te nan lo be se ngei chu lal Isua ngei kha ni a juda te Israel te tana local ani ti chiang tur hianin mathaya khanin thil zialan pakhatane ya chu bungsom panga changsom hi paruk thuwa khan kan hutani lal Isua chuan toite di hinai nowa fa te changlak saka uite hne na pai chu amoi love atiani elai he Bible bung le chang hi lal Isua hi injustice mange du sak zong nei mange tiang zong po khana ngai dei theyanga amaro chu heina atum zo ka khachu juda te ta na local ani zia ti lan na khani na langani mathain lal Isuan juda te zinga rong abol na atar lang na sa maya amaro chu atop khardo na ro chuan gentile te lam a hoi ta thungani kha ti chuan David Zebo sa tho chuanin mathai ziak thu hian achipui juda te lal Isua ring tu te juda zinga tanga lal Isua ring tu te chuanin juda sa khochunga pol pakhat ve mai sek pakhat ve mai anga in ngai lova lal Isua ko ran dik tak lal Isua mi le sa te an ni na chuin pom turin du bok ani tin David Zebo sa hian alo soya hei hi lal Isua rong bol na le ni na mathai ziak tuina atar lan da na tang po hian adik view in a khiat thayani Abraham kha pathian ina kova Abraham kan pa Abraham an ti deuh khera akani Abraham kha pathian kovani Israel te bul puya kha ako khan pathian in mission rup pathian mission a ko lu ani ram alapek tur lampana kal turina ko tok mai ni a direction for hil lem lowa chuta chuan mission rup pui tak ama khan apek kan muhal nge nangma a chuan leyan nam tinan la thoveng ang ti khani helayan nam tin ti a nations amana hi pagan so lali su la khel pathian yawe la khelo tu te khan pathian chula Abraham akal tlang hian an la khredon ni ti la hi nangma a chuan leyan nam tin an la thoveng ang ti hian akengani pathian khelo tu ten Abraham akal tlang khan pathian chu an lo khredon ni ti na ang dewani chu chu tiang chia chuan lal Isua ring tu te chuan pathian in nam te zinga mathaya bungsom ni pare changsom pakua kan mu a zirtira te siam tur te in kan mu a
chu tiang chuan Great Commission kan hmu ni pathian chu hriat tir turin a kova mission ring tu te khamin peta ni ti chuan khalai khan mathai ji ka chun kha du tok le ta ela atot le a chuan Lucasiak kha en le ta ela Luka hian tlemaron soibel le a chuta chuan Lucasiak ina aron ngai poimo em ta ka chu mi hring tele pathian in lai chin na chan dam na chungchang kha Luka hian ron kengtel ta ni chanchin thabu dang te ang tho khanin athil ti maktele athil ti theina kha aron soi tho ama se chuta chu chuan Lucasiak hi aron top talowani lali suwa chandam tu ani na thu kan hu chho tan ta a ti chuan lali suan arong bol na kim chang kan hu masak ber lali suan rong bol tur a pen chhuwa na kan hu masak bera chuan Nazareth khuwa in khom na pathian thu chiar kha ani a chuta chuanin luka bungli chang som pariat atanga som pakua kan en chuanin riang vai te hne na chanchin tha thil tura miruata wangin lalpa tharau chu kachunga a oma ani chuan salte hne na chhuwa na thu le middel te hne na midvar nei le na thu soi turte ti du da tuarte chhuwa tir na turte lalpa lung oi kum thu soi turte in mitirani ti je khakan mukal mayani helaya hian pathian le mi hring inkar in lai chin na siam that na kan mutani ti chuan he pathian le khathu hi voina hian in hriata alo thlengta ti na chhun zombo kan mu nge kha ti chuan Lucasiak khi kan thir zel chuan chanchin thabudang ten antarlan velem lo samari khotlo chungchang te kan huta a ti chuan gentle te zing rong bol na te po kan hu chota ni Luka bungsom ni pali chang som li panga tanga som pakua somli le pakua thu kan en chuanin sual ngai na thiam na chu Jerusalem khua a tranin nam tin hne na an hrilang ti te kan hmu a ti chuan pathian thil tiam tharau thiang hlim kha ring tu te hne na khan alo thlen ma lo chuanin chung lama ta thil ti theina thuaman ni ma lo kha chuanin khopuya khan omri turte a achana te po kan hu chota ni kha ti chuan Lukana aron ngai poimo em chu chan dam na mi hring te le pathian inkar in rem na thua khani tani ti chuan adot le a chuan tirko te thil ti a te kan hmu le a tirko te thil ti hi mi thiam te na an soidana chuanin Luka part 2 ani ti tok ten oma achan chu tirko te thil ti bung khat chang riat khalai an zia dan an narration chodana te khan ziak tu thumun ani ti tok ten omani ti chuan tirko te thil ti bung khat chang riat ta chuanin tharau thiang lim chu in chunga alo thlen huna thil ti theina in la neyang ti chuan Jerusalem khua a te Judai le Samari ram khotina kol kil thing point ka thu tu te ni ang tia tir chuan na thu tiam kan hmu ani hei hian Lucasiak lali suwa azir tir te hne na a in lara atir chuan na kha aron nem het em ani ti chuan kha chanchin tha a lali suwa rong bol na le lali suwa mission na kha lo khai khom don ta illa lali suwa nuna pathian mission misio day apo an po chu adana halo khai khom don ta ila ama sabera chuan marka ama hrechiang bertu tur khanin lali suwa chu pathian atanga lo chuak ama ngei po rong bol tu mi hring te le thil siam te inkar in rem na thlen tu nengin ron tar langani ti chuan a dot le a chuan mathai a chuan lali suwa chuan he khobela nam tin pathian thelo tu te poina pathian an lo hriata Abraham hne na pathian thutlun ang chia kha lali suwa te ring tu te hne na pathian thutlun ania kha thuthlunga kha ti nun le ani na thu aron tar langa ti chuan pathian ram chanchin tha chu kovel hun tina ring tu te chuan an aw pui tur thu le zirtir dang te siam zela pathian nam than thar chu pathian in Abraham kal tanga a than ang khan lali suwa chuanin nam thar pathian
enge New Israel kan ti chu kan ti khamo la li so zui tu te nam thara kha din thar le a an ni don thu kha ron po shuak le ni ti chona to bera chuanin lukazia ka chuanin la li suwa rin na chu chan dam na sual ngai dam na thlen tu ani na kha luka khan mi hring te le pathian in kar kha aron pholang le ni ti chuan kan mai hau lo tu ra chu tir ko pola rong bol na hiani tir ko pola hi missionary tho hlok tak mai khania ko rang azin ko la li suwa chan chin fra ka hrilani la li suwa ka hne na in lara ama amu nu khanal Isua amu nu khanin rongbolin awak kwal thin khani a ringtu masate ta na kong sial tu ro pui takle pa chanchang bermai kha ani ti la kan soi sual lowinarin oma tin tirko pola hi lali suwa atak nge tong tu ani a ama hi mi thiam tak a hun laia fin na rang zir chuak tu kha ani a chuwang chuan athu te hi alak lakin kan bible lo lum tlat tu ani po hi a om lo khan mi lo wani ti chuan tirko pola hianin engtiangin nge lal Isua hi alo pho chua ve ti hi bi chiang le don ta ila ama sabera chuan thil siam ma saberani ti in tirko pola hian ron tar langani kolosa bung khat chang som panga atanga som pasari na kan en chuanin ani chu mu thei lo pathian an pui thil siam zong apiang ma saber chuania ama chuan engkim siam ania wana omte leya omte nen mu thei lo te nen lal thut pha te po ro rel na te po lal na te po thu nei na te po engkim ama siam ania ama ta tur poka siam ani ti kan tu kal mai ani he tu hianin chiang tak maya atar ran ta ka chu lali suwa chu engkim bul amma saber ani na hiani engkim mai hi ama ta na siam ania aro puina tar lan na tur siam ani ti khani ti chuan zo khana bung khat chang khata tanga chang li khalo en le ta ila atirin thu om thu chu pathian hne na om thu chu pathian ani chu mi chu atirin pathian hne na om engkim azain ama siam ani thil siam zong hi ama siam lo eng ma a om lo ama a chuan nun na a oma chu nun na chu mi hring te en na ni ti kan hu ni thu chu pathian ani thu kan hua Genesis kan keu chuanin pathian khan thu mang vekin engkim kha siam ni ti kan hu theianga ti chuan chung thua asiam ta chu a ena adu dan thapin anom ni ngei tur ania thra kha ti em vekani ti chuan a top bera mi hring te khamin siam ve a mi hring te ro chu leia vai vutin asiam thu kan hu a Genesis bung ni chang saria khan ti chuan lali suwa chu thil dang zong aya masa engkim bul ania ama atanga chuak chu pathian ngaya po thale ting zo ani pathianin aro puina thil siam te manga atar lana pathian mission day a chuan lali suwa hi alai mu ani tinani chu ti chuan tirko pola khan portrait dan pakhat aron nei le a adaman hu dung zo angin aron tar lang le ni Reverend Dr. F. Frank Khuma chuanin a English in ten kan chiaranga achan chu mizo tonga translation turing kan da niala ka da fu hlei thei lawin ka in ria chuanin azi ang che hianin kan chiaranga God made humanity to exist and function in three-dimensional relation, namely in relationship with Creator, in relationship with one another, and in relationship with the creation. Tina Lodani. Miso tongin thai ang toy kan da don chinanga mishing te pathian ne na leng dun turte ma ni mishing puin te ne na leng dun turte thil siam te ne na leng dun turte in siam kan ni tila adik thayome
Reverend Dr. E Frank Kuma Vekianin mishing te suala antuk na awang khan pathian ne na nin kara lendun na chu lo chia chu mi awang chuan mishing in kar te mishing le thil siam te in kar po kha lo che zo ta ni tin a soi boka ti chuan korin thon khat bung som panga chang somli le panga khalo en taila adaman hung zok chu nun na petu tharau alo ni a ti kan hua chang somli le pasarina kan en le chuan mishing pani na chu wana mi ani ti kan hu bokani mishing suala tu to pathian laka thi to te nun na min pele tu chu tu dang ni lovin lali suwa chau hi ani a korin thon khat bung som panga chang som hi le pakhat atanga ni kan en chuan mishing wanga thi na alo ma wangin mishing awang vekin tho le na alo tapoka adama a chuan mi zong an thi thin ang hian Krista a chuan mi zong ti nunin anom bokang ti kan muani ti chuan thil chiang tak mai lo lang ta chu lal Isua lei taksa chu athiang khan ke ni pathian laka he lei mishing adama ma zo ki kan lo thi to a ti chuan adama hunung zo Krista Isua a chuan tharau thiang lim tran puina zara lal Isua chu atho le angin mishing te chu pathian ta na minung thar niturin kai tho kan ni a pathianin mishing te min siam chan a an pui kan ni na nge aro pui tar lan na tura asiam kan ni na nge akha he adam man hunung zok lal Isua hian romtin thar le pathian hian atum ta ani chu pathian an pui ni tura Krista Isua zara din thar le na chuanin keimani a nun na thar tharau thiang lim min pe a pathian ne na ta nun na tho andonga mishing ta chuan pathian ro pui na tar lang turin arong an bol sak angkhan adamate khan an bol sak angkhan chan dam fa te chuan pathian ro pui na tar lang turin pathian rong kan bol le theina lali suan min tiam angin tharau thiang lim min peta a pathian ne na ta tharau kan dong le ta ni chumi a chuan pathian le mishing in karte thil siam te le mishing te in karte ke ma ni mishing le mishing te in kar ngei pokha siam that alo ni le ta ni ti chuan misio day na atum bul pui ber kha enge ni ta pathian mission ina atum bul pui ber kha enge ni ta ti kha endon ta ila misio day tum bul pui ber chu pathian lal ram din kingdom of god din a khani ti la kan soi sual tam lawa chanchin thajek tu rang te hianin lali suwa zirtir na le thu soi antar lan te hi bi cheng taila lali suwa gol ber chu pathian lal ram din hi ani tila kan soi sual tam lawanga mathai hian klemin aron tar lan dana kha adang dewa van ram ti te point ron soi wararon mang warta dewa engpon ni se ziek tu rang ten an context mil le an concern an ma ni ngai poimo angzel khan lali so chungchang antar lang ani kan ti to kha chuwang chuan an thuman le zia dan a azenra a khachu ai nang vek thei khan rin lo him thrima chanchin trama thai ziak bungli changsom pasaria chuanin lali suan ronga bol tran thu kan mu a athu hril kan mu masak ber chu sim ro van ram chuan nai to e tiani hemiang deuh tho hian marka bung kha changsom pangate kan thlir chuan kan mu thowanga tin mathaya bungruk changsom thum pathuma chuan sim thil dang zong a in pathian lal ram chu angai poimo ani ti cheng turin aram le afel na chu zong ma se zok ro ti chuan chung zong chu pek bel cha don chuania ti na soi kan hule a he khovela kan ma mo le kan ngai poimo dang zong ai hian kan ngai poimo ber tur chu pathian ram chu ani ti hi helai chang hian chian takin atar lang ani marka bung kha chang som panga akhani china kan soi zoka khalai je dana chuan hun chu alo thleng ta a pathian rampo alo hnai ta a simula chanchin thra hi ring ro ti kan huani
heta hianin la li suwa chuan mi te chu chan chin tha hril turina khila pathian rampo anai ta ani ti alo tang a pui dei to ni soi tur tam ta gom theyanga nima sela hemi chana hian lo du tok ta photila kan tu ken bera chuanin lal Isua pathian mission mo misio day chu pathian lal ram din ani ti kha ani ti chuan zo hana bung som pasari cha som prieta chuanin nangin khovela ke mitir angkhan ke poin an ni chu khovela katir hi ti kan huani heta chiang em chu lal Isuan mi hringte min tirna ania chanchin thril tura min tirna chau hi misio day chu ni lova ama lal Isua zo ka pokha he misio day a hi chun alo ten la fe rengani lal Isua min tir ma pokha misio day a kha chulom dei to a pathin na ro puitar la tumna chuta chun lal Isua pokha alo tir chu alo ni ve to zo kan ti kha chiang em mai ani zo hana bung som ni chang som ni le pakhat thua chuani pa in ke mitirang bokin katir cheu hi ti kan mulea pa pathian chuan lal Isua he khovela alal ram din turina ron tira chu lal ram din na churing tu te kova lal Isua kham min na chong ve le ani ti chuan chu pathian lal ram chu kong thumin lo soi don tai la pathian lal ram thil siam te a ma sa bera chuan thil siam te a kham pathian lal ram din kha ngai ani man makam di chuanin ti hian lo soya adik na khiat theya khovel hian mi hringte mamo zong chu pe theya he kan chen na art hian mi hringte mamo zong chu pe theya ni ma sela mi hringte du zong ero chu pe thei lo bani alo ti ni man makam dia Christian po ni lova amaro chu khovel hringte zinga chu mi fing pol tak kha anianga chu po chun khathe tianga alo soya kan du zong chu khovel a yan hu ngai na om lo bani apom puyom viewani he khovela hian mi hringte hian kan mammo hi tam lo khop mai ani na taka chuan amaro chu kan mammo ayan na sa hi kan du zonga wangin mi hringte du am na awang hian mammo hi kan in sim chop pel thin ani kan mammo ringot a hian kan lung oi mi lo voinia hian hei kan mammo lo thil tam tak kan mammo chop ta ka hi atel lo hianin kumsom kuwa kumza po kan tam pui mei thei tur hi amaro chu voinia chun atel lo wan nung thei mi lo nia ke in ngai ta kai thil tam tak o mani chu du zo nga lu tuk na chuanin du am na te min hroi lu ta chu du am na chuan ma ni ma sial na min hroi lu nge thin ani hei hian materialism kan tia te chu min hroi lu ta a ara chu athalo em maya kan ecology kan chen na khove la kan lo ti chia a to ba chun atuar tu chu ke ma ni bok kan lo ni le ta ni a henga global warming te po kan ti a deforestation kan ramngo kan wa chere lu tuk na wangin tu tiangin kan industry te manga thil engenge mo kan mamo ni kan ngai kan siam na sablu tu ko wangin kan khovel kan ti chia a kholum te kan tuaran na free thalo trang mai te kan lo tuar ta ni heng zong hi mi hring du am na atang lo chu khani ring tu in ti te po hianin hemi konga hian kan thang harangai view mai ani hei covid-19 na ron lara aron lenga mi hring ta chuanin kan tan chuanin chiat na rap thak kan ti a mo lockdown nen kong thang in kan tuar ani ni ma sela environmentalist chuanin hemi ecological perspective atanga han thir chuanin global pandemic ange chiat na lo thleng ni lovin regeneration ani din thar le na ni ti theu maya adik na chen po ani he virus awang hianin na hun nenge mo chon hun nenge mo chen chung chu kan thok thei talowa chuan kan factories like an industry te po chor thup plom mai ani te chuan chung mai ni lowa lockdown awangin khovel chuanin amma mo kha mi hring te na kan ma mo tak ba kha chu in la khom kha lo rem lutuk lova ti chuan need base tak kan kalta ka wangin kan waste production kan bolhlo siam chu atek bo kha lo claim ta ni kan chen na leilung tan hianin engtin tak that puyang mo kan chen na leilung hian mo tuna covid-19 awanga kan tor na te hi leilung tan chuanin that na alo ni vela dei jok mai ni pathian tuin lungte po an au chu thei thu min thrila chu wang chuanin pathian hian alal ram din tur hian man ruwa hi awanga em
nát nát rịch te po nia kong rang in pathian hian man ruang em mai ani chu wang chuan in mi hring te hian in kan chen na leilung te le pathian mi siau de a hian in kan tharau chan dam na chu hi kan ngai poimo don ani a kan khovel hi kan ti chezel don ani chon pathian hian man ro hi nga lu tu kani tuar nia ke ngai le te sianga mi hring te hian in ma ni ma sial na in kan khata lali suan chan dam na aron ken apo hi a helaya nge kan thing le mau te ta point ani ti lam ai chuan lali suam mission apo hi ke ma ni tan hin kan no khum bet rei lu tuka chu wang chuan in kan khovel in tuara kan environment te tuara kan lo chet pui te em mai ani ring to te hian in kan chanchin thahil hi holistic approach a kan thlir lo thina wang hian in kan tharau chan dam na kan ngai poimo em a van ram kai kan tum pio lai hian in tan chanchin thra in atum a hi misio de a hi pathian mission hi kan mai thei tatani kan thel view thei ani ti chona dot le a chuan in pathian lal ram mi hring te in kara ei voinia chuan soi nuam lo chuan ni thona amaro tu tlang reng rong in soi ta ila ko ran upa e ru te mo ko ran upa then khoveng te nek trang ram mangai lutuk ma ni compound mangai lutuk chiang te pastor le missionary du am ve tak tak te mission field missionary in ngei tak tura kan ngai lai in ngei lei thelo in real ton sep te khang a thleng ani a thleng lo po tila a thleng ani thil mak ani tameu lo ani zep trit kha tu no ka khelem lo wa chu mong chun ani ang phong in soi tai la pathian ram aya ma ni huan le ram te kan no mangai ta tro sarmon thadeu chu kan thak thawani mission field ta ka kale mission ka ve kan ti amaro chu kan then khoveng te kan mil chu mi lo christian masa te chu an zinga pathian ram a thleng ani an nei zong khan in trom thlat mai ani in mangai tlang takin an tlanga kha khalal isu mission ti lo thing tu pakhatani lali su ngei na soi chu ma ni kan in mangai anga kan veng te mangai akha thupek ro pui berani thu min thrit thlatani chunun chu pathian ram zia thawani a pathian lal ram lo thlen na akhani chu bang chuan he misio de hi kan thaching ani chuanin pathian ram hi mi hring te in kara khotlang le chung ku a ko ran le kan na thona le muna hian pathian lal ram din hi misio de hi na keng telani ti kan thita thokop mai pathian ro pui tar lan na ani ti kan thiat chuan pathian ro pui na tur khan kan then khoveng te po kan mil mei turani kan rong bol pui te po kan mil mei turani ring lo mi te po kan mil mei turani mi hring te in kara khan pathian nal ram hi atheng pathian nal ram thena hi pathian mission ani khen tira kha pathian mission ani chu kan thiat fia ngai khop mai ti chuan ato bera chuanin pathian le mi hring te in kara mi siu de ina kentel tat chu pathian le mi hring te in kar kha ani pathian in le achunga thil omte asiama enkol turin monday ro puilutuk maya kha mishing te a pe ani responsibility ro puilutuk a kha pe ani ti chuan an tho theina turin ama hnen nge ta nun na tharawa pe a ama ro chu suala wangin mishing te chu suala kan no tu ta a ti chuan chu na chu thok lei theilawin kan om ta ni pathian le mishing in kar alo chia a chu wang chuanin chu bo chiat na awang chuan he lei nge po hian alo tuar ta a chu wang chuan a nge kha su na khan a key role play tu chu mi hring te kan ni miaw wangin mi hring te le pathian in kar in rem na hi apoi mo talu tu kani chu chu lal Isua a khan lal Isua mission pui ber pakhat kha arunitani pathian hianin amma nen kanin pola amma nen kan len dun hi atu mani ekovela hianin nitin amma nen leng duna nakina vanrama afam kim na changtura min pot sa hedu a kan sualte ngai dam na hi lali su a pathian mission misio day ina aron nei len aron kentel len achu mi hring te le pathian te pathian inkara relationship tra ron siam le akhani kan sual te ngai dam hi misio day na aron kentel
poimo em chu ani ti chuan top lam lo hnoi don ta ila kan tun lai Christian mission hi thlir ta ila kan ko thang le ko khan ril su khlek te hi thlir ta ila ze thu cheng lo wa thil chiang em mai chu pian tharna kan ngai poimo ani pian tharnai kan ngai poimo fiao mai chu pian tharna kan chan tum dan ne ro chu kan ngai tu chiana poimo khop mai tu poima kan soi lo tu ra ngai ta ila tu huat thu lova tlang to min han soi ta ila kan thu hil tu tena an thu ken lian mai pian tharna chung changa an ken lian mai chu lali suwa chu ila lei chandam tu a pom la cross a thia a tho le ani ti hi pom la chu i poma an ne na in hlan chun i piang thar ni ti hi ni amaro chu zoram ring tu te hi lali suwa hi pathian ani ti ring lo le pom lo hi chu kan tlem viawang chu tengin cross a thia tho le ani ti hi pom lo chu kan tlem viawang amaro chu mi kan hriat na le kan pom satli na ringot chuan chu ta chuan mi hring chung ril nun thak dam lam na pathian atanga chuak nun na thoin mi hring a thak dang lam vek na lama kha kan soi tlem viau kian a hriat ani Nikodema kha la li suwa khan ipiang thar turani atia la li suwa kha ala thilo reng ani khala ipiang thar turani ti lai khan chu bang chuan pian thar na om zia dik tak la li suwa na soi hi enge ni tang le ti hi kan ngai to chen ngai ani kan chan chin thrashil dan mi son kan kalpui dana po hian ram thim la li suwa chan chin la hello te hne na la li suwa chan chin hriatira chuta ring tu baptisma chan tira ring thar report pe no thi to kem ti po hi kan ngai to chin ngai ta view mai ring tu te hi van ram kai be sei tu te kan ni a mo voine hian van ram hi kai don si lovela thu hil tu pakha chuan voine hian van ram hi kai don si lovela la li suwa kan rin chan hian om zia nei om lo mange atia ma se ngai tu tham mo min ka ria voine hian la li suwa kan rin na hian he khovela hian la li suwa pathian ro puina kan pon chua theina tur hian kan nun hi thak dang lam sela chu da chon pathian mi siau de ya kha a lo thing thowin ka fe ke chuan van ram kai nan che hian pathian thu hian lo he khovela kan nun nan hian ani ring to te hian van ram kai kan be se a thi nuwa khongei ka kalang ti kan ngai pui mo vio me ni ma sela voinia hianin kan hun man me ka te kan na tho me ka te hian siam thar kan ni a pian thar kan ni na ti lana oma pathian ne na ta nun na tharau la li suwa zara chang tu kan ni anga kan du zonga te hian pathian du zong kan pathian du zong kan du zong ani te poi mo ta mai ani chulam chu kan ngai tu ngai am ti po hi zo na lian takani chu wang chuanin kan mission hi misiau de yani a pathian hi alai ril lo tu le amatan liao siam kan ni a chu wang chuan misiau de chuan atum chu he khovela pathianin athil siam te bo chiat na awanga an chedong an ni ma a engkim mai pathianin thra ati em la ya aro pui tar lan na atan asiam ang taka an omlai ang tura din tharle na hi ani tila kan soi sual tam lowang mi fring te din tharle kan ngai chan apo ka pathian ne na kan kar pathian na min siam dan atanga kan kalpel he wangani chu din tharle na chuan he khovela ro rel tura an puya asiam thu nei la le en kol tu ni na ape amma awanga leilungina anchia adon chana chu siam tharle angai ta mi hringte lali su adin tharle kan ina hi siam tharle na chuani chuta chuan he khovel ta na chandam na a oma kan mi hring puite ne na kan inkara remna a oma keini mi hring te ne keini mi hring te sual ngai dam na a oma pathian le na kan inkar chat to chu zom nge alo ni le ta a thil siam thar kan lo ni ta ni misiau de na atum bera chu pathian mission na atum bera chu pathian ram he khovela rondin tharle pathian dal ram thil siam te a rondin tharle
mihring te inkara rondin tharle a pathian le mihring te inkara rem na thu ron thena hi ani kati zong kha kan zaina kan zir ho tura kan ron input saya chu ani atop khanan pathian ma kun tung prang u nalpa kan pathian minen kola bingkai hoi thin tu imal somna ikhongai na kan changa zaina thu pui pui mo tak mai nangin zir ho the min sima wangin kan lom lom thu kan thul chia kan in buat saina te afam kim lawang ti kan ringa amaro chu lalpa afam kim lo angin nangin khongai takin mal min som sakla irong bol na kan mu dan te lalpa nei khongai takin fia zokin nangin mi thiat fia tir le la itana nung lalpa iro puina he khovela pong shok thei turin nangin mal mi somang che kemani a hian lalpa siam tharle na ron thlentir la ti kan du ani chutin tu chuani ku thiang rima lali som hmingin karon la ne